ngalayo I menta borok-borok kikon kirayot jong gasit Meghalaya ke jongi kila don kam ya ke jingnya teli bingin la ban wan ra ya ke roy kapar ke jingi teli kedai ke bak matam kenang bingin la ban move ahead ya kanu conditions ya kanu ke jing terang jong kikon jong gasit ke jongi lam kum tangim po sa nganong ipikum pay bak ke jongi kebaar kedai ke akor ke burom ladangim nang manyu burom prabriu kumnungin tengin burom ya kajai bru ke jongi ngan ong yepi lada kinong ya lam ke jongi kidai kinong penbek pay bak ka state jong ikan po sa klaw ke si banwan nganong ipik pay bak ke jongi kanong rim jong ke NPP party ya kajing alam jong sar kondat ke sang makumu chief minister jongi haka juga poru dari kumu national president jong ke NPP haka jingelam jong sa preston kumu state president ka NPP party ka jole daga kam don pon man penbayu pay bau jongi ngajoyo snau ngajoyo I bagi mi aki YouTube ki ang baga NPP party kadai ke pasya siliang ba kajuan raya ke roy ke partai konstitusi ke badon jong nomi kemar ki jong ka ngaung kata la bakla pa kani ke caka ke beging kani ke caka ke bina sudah tray kani ke surok bandru pokur tengkatam kan mau pa ba kani ke dai konstitusi bari presendo UDP mdedo NPP habi kani kanu ke subjects keren with knowledge lagi kinong lam jong pi malagi ju hapan lam upay ba banwan lam secretariat we are not fit to be the politician nganong yepi balay pay ba ki jejeni bengin yakan po yung tawanya po assembly ban flag off ban kan ni ki issue kepada ban kran ke development sebagai NPP government pelara nganong bikeleng kelai pendukung tu si mdai tengah keriboy kumbagikan mentan kani kawai kami sorong nang yok lalong komplit Muslim su apo skatukan ingin bu mau nong rim saka sing jagri lor kepada tam ars pak sapo kurusan ngimde ngile lembaga pressure ngile lembaga jinon kam jong pai ba jong idai nem daina kanu government kepatrian dar pressure they are not fit to run the government ngani to yapi balai kalong gumta ka sorkar NPP ngan ong ipi kadai sorkar ke lisensia ka voice jong upai ba teng ke jo sim ke rai benglade brai mulai dai nak menta ke jing ba kinong yalam kim do saw le rai ni ki haban randin do dai nam dai na kita kadai ginong mi kemar ke besisa ban telun di ka kam jo ke state ke jongi kami ke wai ke project ke banda sudah tray kayu jirun lembaga World Bank ars pak lurtam ngan sabu monong rimno namta na kajang jong ka sport infrastructure kumong Dr. Bom lek pekel de what ngap ka bakaran mangihan mi lam kum tangan ko aban proof ya pi balai hawa harja kar praka budget jinga dentang kenda haja kurtam kat ba mentapar kala cross life pro hajar tam nagai ke dalam ladai bengi ginong mi kot batiasi kata gamla ban kiu haba kiu ke budget mur kiu kaya akot jong ginong snong ki jongi yo bisong tho bakala don par ke berapa tai start jong kani sorkar ke berada ke simram sudah na kata kada ngong bum tip tengah de ram ya ke loan 4 feet ben long nomi keman kanu ke loan ke sorkar ke basim don lepa ka an ke rules hapo jong central government wala lay down barok state government mur ke sorkar kala ban sim kat bamon mur ke sorkar kala ban tek kat bamon ke sorkar phimut kala ban le kat bamon ke sorkar kare ke jong paiba even single mon even 1 rupees in material lots nama kare ke pisah jong paiba la pipai le ke road sector ngan kentang ke riboy na lor ke ni ke belade ke UG road menswa option belade belatre kumaci spa kelur duna spa arfo mentang teng biasa spa tam katai ke bagi kot ke mairang raking down road banu na mairang hadoha ba asam boda ke ba spa life ukur tam the biggest project in the state of Meghalaya from special scheme nganong yapi
empat dan ke sorkar ke raku meni projek bah na lor kata ka surok lailar ke menjukai kodai bana po umling bami stesa betor kema katoro mduna ganyo po prapo lada trader kumulong taw pay ba ulayay kiskim penroy pay ba alay nganong ibi kumung doktor bom jinso lay po dang tamban man kimisyon baka sorkar lalons balay ngilay kumta ngisngaw to ngimla ban dipentang ka kam sorkar don kami ke sorkar ban wat ikilat kilenti ban promote in different directions in different stream kenang bagi berujung kin kiu hakayo hakakot hakiliang barok balay ngisna gi market lebay bontuli posted balay ngi fokus ke farmer plus farmer fokus nambah kenang unore un kiu hakayo hakakot balay ngi fokus sa education sektor kenang bagi jongi ki bru kin pas ba teng dan babaga hagini isnem baladen kat bagi result metika sniu kataro keno ek sorkari mentaka nakabaharo ka keno ek sorkari nginong kumno ubru la makan kat bamon tang bang kan ma bawat kan kulmar yo besar ke hau pai ba uju pai ba jong sula sat menta ndai so babe tadai nakata kadawan ong yepi kan mau ha hagino gino gebenta don kam goroy gepar lalingi kum gino yelam jong pengin meda ka thok de sukor de bukren langwir upai ba jong in position ta nakata ka daw ni mentang la perkat nak mentangan ke by election banwan ke MP by election ngila perkat la sani ba amdai ma perkat utama giru pakmat jong ke parti kumno ban jet ye doktor DRL nong lai ngilai song lai senilai perkat bro lai pun tutuli ke blok dakawai ke jingmut ni propose ya kan nim jong doktor DRL nong lai ban long komu candidate jong ke parti NP ban represent jangan ke Lok Sabha bail jong ban sawan ngan ong ye pi ladengi yo ke jingjob ladu doktor jing yo ke jingjob kaburom mingi barok kau ikum ke state ubru la biang ka kadan ula tiblot ye ka anya garul dai nang kata ka daw pai ba ngabo ka jing ter parne dia pi song ba wan sep ye ka mohor ka biha ka ni andala pen banai ka trik election song ba ye vote hak ka teng jong doktor DRL nong lai hak sembol jong ka kot un yo ek jing job nang taba nyakmi lenti baka voice jong doktor DRL nong lai kadai ka voice jong pai ba jong ka dikasih jong